अहानबदा मरोइबा पाव जून मरीदा मिखलगी रिजल्ट लाउथोपगा मरी लेनेना चथगदबा कांगलोन सिंह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट नापिगनी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसी किरण कुमार लाउथोखरे लेंगा कैथिंग लेना लेना मणिपुर रिवर दा थोंग साजलपदा येंगसिन चटकिबा मणिपुर पुलिस की टीम कुकी सिंगना लंबी थतपदगी यौसिनबा ngамखिद्रे ngarang numidang wangjing sabal lokol da leiba ply factory amadagi masak khangdaba khulai paiba singna fakhiba factory ge manager makhong da kaplam le amadi thabakta jilhau thidana isana tawriba thabakta thawai yauna mai onsilabadi khunai ase hena chokhat kani haina rajya sabha ge mp laisemba sana jawbana phongdokre मैं बुखरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की निमिदांगी मणिपुरी पाव पिटिंग ताबीरिब सिंगबु सुरबला माइरेंबम नतराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाव मचा खाइना पिजरी 15 सुबह लोकसभा इलेक्शन की रिजल्ट लाउथोप निमित्ता चटनगदबा चटना कांगलोन सिंह लाउथोखरे चटना कांगलोन सिंह कैंडिडेट अमदी एजेंट सिंह इंदुना पामदबा थौदोक सिंह थोक्तनबा होटनमिनसी हाइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर की माइकैदगी अपील तौरकली ngasi lamphel da leiba DC office की कोर्ट हॉल दा पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा इम्फाल वेस्ट की DC TS किरण कुमार ना चटना कांगलोन सिंह अदु फोंगदोखिबनी DC किरण कुमार ना हाई मथंग थागी मरी दगी काउंटिंग तौगदोरिबा असि अयुकी पुंग 9 दगी हौगनी अयुकी पुंग 3 मखाइदगी स्ट्रॉन्ग रूम हांगदोकनी डिस्ट्रिक्ट मरी की काउंटिंग हॉल सिंगदा कॉन्स्टिट्यूएंसी 19 की बोट मसिंग थीगनी ETPBS की ओइना इम्फाल वेस्ट थीगनी डिस्प्लेस पर्सन सिंगी ओइना डिस्ट्रिक्ट सिंगी मफम दा थीगनी नुमित असिदा थीगदोरिबा पोस्टल बैलेट पुना लिसिंग मंगागा चमंगा निफु मंगानी मसिदा आउटर की ओइना पोस्टल बैलेट चत्रुक यांखै हुमदोइनी ETPBS की ओइना ngarang tang 12 फाउबदा लिसिंग मंगागा चमरी हुमद्रा मरी लौरखरे हाइना सु पल्लदुना काउंटिंग तौफम एरिया सिंगदा चटनगदबा एजेंट सिंगना चटकदबा चटना कांगलोन प्रेस की मियोय सिंगना चटनगदबा चटना कांगलोन की वाफम सिंगसु थमकी political party members so dum anungdang yare gadum sanga gadum lai akoi bada koi magi laibang papam loina pi sigi manungda akoi postal ballot amadi service voter hoji bhogi lakho ge loina manungda loina sil darga loina mak thammi next counting hall Imphal West mafam mapan laigani mapan si normal EVM gi thibam si mafam tare ni counting hall tare ni mafam ama khangna akoi postal ballot ki thibagini mafam amana service voter gi ETPBS thibagini complex gi manungda loina mak lai sigi thibam mapan makse bot thibada changdoriba masagi tongan ba khoi gi staff singse training piraga loina mak readiness loina mak laire first round of training loire aduga second round of training numi khani lairaga khoi pangthokani aduna madugi preparedness tadi khoi na chingnaningai they well prepared अमरोमदा इम्फाल वेस्ट की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP 𝗑𝐢𝐯 शिवाकांतना फोंगदोरकपदा बोट मसिंग थीगदबा नुमित असि काउंटिंग मफम सिंगदा सिक्योरिटी लायर अहुम थोकना थमदुना पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनबा अकनबा चेकसिन थरांग लौखटकनी मियामनसु पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनबा होटनमिनसी हाइकी 3 layers of security cordon लेने साइ टॉपिक रे कोई फाइ मनुंग दना कोई CPF की लेगनी अदुगा मिडल cordon दना कोई SAP स्टेट आर्म पुलिस की लेगनी अदुगा मपान दा कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस की लेगनी सुमाइने लेगनी अदुगी मथक्ता सिदगी सोहेनबा कोई जगह इंपोर्टेंट होबा जगह सिंग फ्रॉम कनगी कंगला वेस्टर्न केटेगे हे खौगुपदा कोई लाट कदो सी लंबी DC ऑफिस ताब लंबी इरोइशंबा अदगी लंपेल MI रोड अदगी कैसामथोंग जगह में आमदसो कोई ngसागी पामदबा थोक्तनबा कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट लेगनी कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस की अदगी तो कमांडो की तो सिंग मैम सिगी डिप्लोयमेंट लेगनी सुगुनु पुलिस स्टेशन के मनुंग चनबा चांदेल डिस्ट्रिक्ट की केमो नोंगखुलदा मफम अदुदा खुंदारिबा कुकी सिंगना मणिपुर लेंगा की अयाबा यावदना मणिपुर रिवर की मथक्ता RCC की थोंग अमा सारे हाइबा पाव फंगबदगी ngasi मफम अदुदा मणिपुर पुलिस की टीम अमा चंगसिनबदा कुकी नुपी सिंग लंबीदा उवा फैजिंदुना लंबी थतपदगी मणिपुर पुलिस की टीम अदु मफम अदु यौसिनबा ngamdana halakre hairi कुकी सिंग सगलिबा थोंग अदुगी मफम अदुदा SDO चाकपी करोंग अमदी OC यावना मसिंग यामलबा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BS
BSF की कांगबू अमगा मफम अदुदा पुन्ना चंगसिनदुना हौजिक सागतलिबा थोंग अदुगी चपचाबा रिपोर्ट अमदी सागतलिबा थोंग अदु अथिंगबा पीनबा चंगसिनकी अदुमोइनमक पुलिस की टीम अदुना सुकुनु यौरकपा मतमदा असम राइफल्स की कांगबुना मफम अदुदा चंगलकपा मतमदा खुदोंथीबा नंगबा याई हाइना पुलिस की टीम अदुदा पाउ पिरखी हाइरी लोइनना पुलिस की टीम अदुना केमो नोंखुल तमना लाकपगी लंबीदा कुकी नुपी सिंगना मखोइना लाकदोरिबा लंबीदुदा उवा फैजिंदुना थंबगा लोइनना लंबी थतुना पुलिस की कांगबु मफम अदुदा चंगहनखिद्रे मफम अदुगा यामना नकना खुलाई पाइबा कुकी लमहेनबा सिंगना ड्रोन ऑपरेट तौरगा मणिपुर पुलिस की टीम अदुगी पोजीशन मॉनिटर तौरगा लैबा अमदी खुद थागदबगी थौरांगदा लैबगी वीडियो वायरल ओइख्रे ngarang numidang pung 13 minute kunlom taba aduwaida wangjing sabal laukonda laiba PBS ply factory degi masakhang da ba khulai paiba singna fa kiwa factory asigi manager Sayed Faruk Jamal ngasi numidang waidam pung manga taram daida thokchom kunda nongoina makhongda kaplaga thanam le hairi soklaba mioi adu Imphal ge hospital amada pukhatuna laikan nakre hairi थबक्ता चिल्हाउ थीदना इसाना तौरिबा थबक्ता थवाई यावना माई ओनसिलबदी खुनाई असि हेना चौखटकनी हाइना राज्य सभा की MP लैसेंबा सना जाउबना फोंगदोखरे वफम असि ngasi मैनेजमेंट ऑफ होमलैंड ग्रुप न सिंदुना पैलेस कंपाउंड लैबा महाराजा बुद्धचंद्र कॉलेज ता अहानबा तांककी सिक्योरिटी ट्रेनिंग लोइसिनबगी थरोंगा मरी लेनेना फोंगदोखिबनी थरोमदुदा सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर दनबी लाइश्रम मणिपुर फायर सर्विस की डायरेक्टर L नपचंद्र होमलैंड ग्रुप की डायरेक्टर राजकुमार बबलूना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी थरोमदुगी मनुंग चन्ना अहानबा बैच की सिक्योरिटी ट्रेनिंग दा सरुक याखिबा सिंगी तोंगान तोंगानबा डिसिप्लिन दा बेस्ट डिसिप्लिन ताबा सिंग दा सर्टिफिकेट अमदी मेडल खुसिनकी लोइनना ट्रेनिंग क्लास पी किबा ओजा सिंगबुसु सर्टिफिकेट सिंग पीदुना इकाई खुमनबा उतकी राज्य सभा के MP लैसेंबा सना जाउबना हाई थबक्ता चिल्हाउ थीदना इसाना तौरिबा थबक्ता थवाई याउना माई ओनसिलबदी खुनाई असि हेना चौखटकनी खुनाई असिगी नहा सिंगना सुनिंग नोमनिंगबा पोकलबा मतमदा अफबा खुनाई अमा सेमगदौरिबनी हौगलकलिबा नहा सिंग असि अचुंबा लंबीदा चलहनबा मथौ ताई लाइरिक लैसु निंगथिना हाइबा मसा महो फबा कया अमा लैरबसु थबक फंगदबना लैबा नहा कया अमा लैरी मखोइबु ताकपी तंबीदुना ट्रेनिंग कया पीदुना चुमनेगी ट्रेनिंग खक पीबता नतना मणिपुर की वांगमदा लैबा होटल हॉस्पिटल अमदी तोंगान तोंगानबा इंस्टीट्यूशन सिंगदा थबक तौनबगी खुदोंग चाबसु पीरी खुनाई असिगी नहा सिंगबु अफबा लंबीदा चिंखत पीदुना चौखत लंबीदा पुनबो होनरिबा होमलैंड ग्रुपना पाइखलकलिबा थबक थोरम सिंग असि यामना थगतली इसाना पामदबा थबकती तौरोइदबनी इसाना तौजरिबा थबकता थवाई यावना होनदुना पुकनिंग चंगना पामजना तौरबदी तुंगदा लाकदबा लंबीदसु माई पाकपा ngamgani मैतै खुनाई असि हिंहनगे हाइरबदी थबक्ता चिल्हाउ थिरोइदबनी हाइबा वाफमसु फोंगदोकी skills मैम अभिक्रे अइनो खंजलंजलंगा जति मैम बोरिंग तुबा अदुबा ओइदुनु गुरु केतंगना केतंग अइ पुनुदा पौजबा अफम खरदम अइ केतंग पौजगे वसी अइ नाउ बाबुना खुगी सिबियागा पांकुइबा जुमा सिक्योरिटी की ट्रेनिंग सी अइ बैटरी हारा होतदा यामना थागसनिंगी अदुबा यामना सुमसे अइ अफबा अदुबा खुनाय से सेमदा अफबा मनी अखोना खामे मदुदी खुनायमा इन्ना सिंगा नुगायना साबतनबीदा चक्का हाइबसी हानोरे करी चंगे हानो मतमदा खुनायदुना लैबा मदुदी गरोना नहासु लैबा सुबतचा तमबा मदुगा मसामु फरबा मदुगा तुलसी तौनिंबा मयाममा मागी ममांगा मदि कारगा लैबा मदुगा नहासु नासे मसी सुभम लोभम पीबा अरु मखोइ अफबा सुबा अदुगा चौखटपनि लंबीदा चलहनबा एफोना बाइसना तहाइ थो Engineering Division Board CBDVIEI की मीटिंग मखादा गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक कैंपस तायल दा लैवा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया मणिपुर स्टेट सेंटर अमदी लाइनिंग तौसनामही टेंपल बोर्ड हयेंग खोंगबाल का खुचसम नदुना साइंटिफिक एंड सोशल आउटलुक ऑन युमसारोल हाइबा हिरमदा नोमगी ओइबा वर्कशॉप अमा पांगथोखरे हयेंग खोंगबाल उफोंग युमफम की लाइनिंग तौसनामही संगलेन दा पांगथोकिबा थौरम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर पाउनम गुनिंद्रो लाइनिंग
Sanamahi Temple Board ki Vice President Vidyapati Senjam, Institute of Engineer India Manipur State Chapter ki Chairman Loktongbam Swamikanta, Manipur Architect Forum ki Aribam Joychandra Amadi, Retired Superintendent Engineer PhD Ngasepam Surjakumar na Athoy Bamithung Singh, Oikhibaga Luinana, Mafam Kyadagi Lakpa Mioy Kyasu Saruyaki, Thoromaduga Mari Lenana, Manipur University of Culture ki Vice Chancellor, Professor Dr. Paunam Gunindrona Hai, Ningsing Bathok Chaba Matamdegi Ipa Ipu Singna Yumsa Rolga Mari Lenana Tambiram Ba Chatna Kanglon Asiga, Honglakliba Matamgi Ichel Asiga, Susinana Karamna Tamgani, Migi Masingdi Noma Nomagi Hangalakli Adubu Lamgi, Pak Chawbudi Hangalakte, Maitegi Yumsa Rolga, Ategi Yumsa Rolga, Kenabakaya Amalay, Maitei Kudingmaki Yumda Lining Tausana Mahigi Ka Amalay Tabayade, Maitei Equigidi Equina Lady by Yum Asi Atoba Laisang Amani Madam Mayam Ama Laiba Sinani, Kanagumbana, Maitegi Yum Mai Taba Haibesi, Maitei Equigi, Laisang Mai Tabani Haina, Tamui Sokna, Tengtanari Basi, Male Masida, Chocolapagi Matung Ina Makal Makakiagi, Awang Bafura Dolan Kia, Sambat Sagat Narakli, Asigumba Ichel Asida Ikoisu, Matung Induna Lakli, Asigumba Chokot Pagi Isel Asida Chatlabasu, Ipa Ipuna Tambiramba Chatna Kanglon, Liklam Adubu, Kaihandana, Ikoina, Karamna Chatkini Haibadu, Hauzik Matami Mirol Asina, Punna Kangwinaba, Matautai Haina Fondoki. May naway tama sana, tama hong tatana, sa iba, ipanat, ipunat, paramse, paramse. Kung naman, adubusu, ako'y susin na ba, mohonda, amadi, kung naman iba matami, siya na, kung naman iba, ohong gawiyang susu, masih, sasin na ba, taramay daw ka, karang mohonda, usilaga, masih, yang mohonda, sinadagi, ay si, masih, matanda, yang na, wahan to iba, yang maru iba, seminar ni, Inkhalakliba Naharol Singda sexual gi oiba awareness kaya piduna lamdam asida thokliba sexual crime kaya asi tingnaba aikoi puna hotnaminaba changi haina Imphal East ki Superintendent of Police SP 𝗵𝗵𝗀𝗀 Fongdokre wafamasi child sex abuse ki matangda nongmagi oiba sensitization program ama Idilbung Police Station sinduna Imphal East District ki manung chanba akam pata hangba relief camp ta pangthokiba thoram amaga mari leinana fongdokibani program adugi saruk ama oina Kongbada laiba Standard College ki mahiroi singna Sanaba section minasi haina mingthonba small play amasu utki program aduda Imphal East Police Station amadi Idilbung Police Station gi makok thongba officer singju saruyaki relief camp da laidiba mahiroi singi oinasu sinlang liba singi maikai degi angamba mateng piki thoramaduga mari leinana SP 𝗵𝗀𝗀𝗀 hai asigumba khana nainabagi program asi toina pangthoktuna mayamda awareness oiraba matamda lamdam masida thokliba sexual oiba crime kaya asi hantahanba ngamgani hairaduna hiramasigi matangda miyambu Thokanba haiduna small play ama miyamda kudol tamba asigisu thagatwa fongdoki director, producer, and director yang synchronize tongna yang sina kado hota pidana putoki bani ini ngai ba adu be yang na kato ba artist interest ini ada menjaga hamba pada adu da college ki komunikasi betul juga yang berada di pondok dari adu da sini kalau sudah ini ba yang juga boleh sesuai dengan Kita lebih bersih barunya yang sahih juga lebih bagi usaha seperti ini. Manembukpu mafi thongdana sumangda chingthoklaga phubada chenaba mamong nupi ani yumlembam Rosana chahi nifu humdoi amadi yumlembam premi chahi 38 hangang police na fagat khrei Masagi chahi humdratre lom suraba ahal oirabi manembok pusumangda puthoklaga mafi namduna munduna fu chaibegi video ama social media singda viral oikhiba adugi matangda Manipur lenga ki social welfare department na video clip adu hack phangbaga thigatlubada thokdok thokpham adu Imphal East District ki Hangang Police Station na konba luang sangbam awang lekai da leiba how tabida oiramki haidi thokdok adugi matangda social welfare director ngangom utamna pangmi singda fongdorakpada thokdok asida chenariba mamong nupi ani Hangang Police na fagatlaba matungda thokdok asigi matangda case ama lokhatlei mamong nupi ani na tathi tawoina otpi naibiraba victim oidibi nupi adudi yumlembam kunjarasi chahi 38 mapuroiba leikidraba thoiba kawi
mahaki machanupa mari poi machanupa mari gi manungda machanupa ahumdi nupi thire ahal oirabi 𝗠𝗔𝗡𝗏 mahaki mapuroiba laikhidraba matung mahaki mamau singna sinduna Naukolaki adubu mamau nupi sing aduna atat akam leitana otpi naibi ki haiba khangba ngamki ahal oiraba singda macha masu oiraba singna tati tawina tawbiba si manipur khunai da chana de lo na su yade ima ipa mitna uba laini haina ribani haina su director utamna fongdoki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯝꯍꯦꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯌꯣꯛꯄꯤ ꯊꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯗꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯐꯤꯔꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯆꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯖꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯁꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯅꯤ ꯆꯥꯝꯕꯤꯔꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯦꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯁꯣꯏ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯥꯇꯤ ꯇꯋꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ Miyoiba aikoi asiba macha ngaktani hinglingai matamda amaga nuksi chanana mateng pangaduna hingminasi haina kumbi asigi MLA sana sam Premchandra Fongdokre wafamasi ngasi AC asigi MLA na miyamgi yaifanaba lokalakliba thabak thorom singda apenba pokpadagi kumbi municipal council ward number 6 7 dagi tongan ba political party de yauramba imung yangkhaina nongna MLA S Premchandra ga punna chatminaragani haiduna sakhang maikhang naduna amata oina wasak longminaraba matungda MLA na miyoi sing aduda BJP gi lengyan fi gyanduna taramna okpagi thoram amaga mari leinana fongdokibani MLA Premchandra na hai hauzik mahak miyam gi mihut ama oina leiribana AC asigi miyam na pamliba thabak sing adu haibiyu sinnabiyu thabakta onthoknaba hotnage miyoiba khudimak thabak ama tawbada mapung faba kanasu yawbanate mahak na khangda haitaba kaya adu miyam na haibiyu miyam gi chawkhat lambida angamba thakta hotnagani haiki miyam gi chawkhat thorangi thabak thoram singda miyamda ngamloidaba thabakta panghai haijin basi MLA ama oina punsida khaktawroi miyamda thajaba pikiba haidokiba wafam singdi ngasi fawba thabak oina onthoktuna lakli miyamgi thajaba kak manghaloi haiki ayu kami berdengung kami sejauh aduga yang sejauh nung makanya dulu boleh koi karena mau kau pun orang koi pun sidi kena suruh maupun nate aduga koi ni masih lagi awai koi mapur seharga lagi muani aduga mapur ni masih khandam awai ni masih khandam ni kan nama ni usia dah lebih tinggi asing mo masih mau kan ni tinggal hai tamam dalam puji mungkin sekarang koi saya tahu sih karena koi masih tak lagi tahu sih kalau sekarang lebih lagi nanti sini ini kan ni ai hero ni hai dia ai ni do ni hai dia mana lain ni mana tu ni hai dia unna sakit ni nabi betul lah ke nabi betul lah dia ni akan ni ke dalam kita ni bahawa sudah buat Handak chehigi Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem na lauba class 12 ki examination da Arts stream da Manipur gi oina taretsuba position laurakhrabi kumbi tera khongdagi Elena Seram amadi science stream da nipan suba position laurakraba kumbi thong lekai dagi moirangtem rex okpagi thoram ama Manipur Rural Bank kumbi branch na sinduna pangthokre mahairoi sing okpagi thoram aduda Manipur Rural Bank kumbi branch ki branch manager 𝗵𝗶𝗏 daya assistant manager oina Napoleon amadi bank adugi staff sing su saruk yaki mahairoi ani adubu pukning thawgaladuna kumbi branch ki manager 𝗵𝗶𝗏 daya na hai mahairoi ani na lakadaba tungi punsida hena mai pakna bakan na hotnabiyu ngasi lamdam asidagi mahairoi ani na position laurakpa si yamna chawthok siningai ni makata na hena afaba mahairoi kaya ama puthokpa ngamba oirasanu haiki yang terawat mengenai bama kami matung lesu di area segi siapa mui lagi henba enam jauh position mana hasil ini juga si jual sudah position jauh pasti yang itu sesuatu juga mina papa ngam naba ada kena tahu benar teh ada mu plus kamu lagi qualified lagi mana manipur juga susah manipur competition sudah 8 position 7 position tak apa saja yang sini kena juga sida lepok tak apa jadi nanti nasi 8 position ni 7 position ni saja khalaga nang life long zero jadi 2 plus 7 takin 8 position takin ni na alu di bodo alu
Federation of Civil Societies Organization Folks Bisnupur District na sinduna thasigi kunithoi degi pangthokna lakpa numit marini gi training program on cultivation of pleurotus mushroom and cultivation of 𝗍𝗗𝗪𝗏 𝐶𝐞𝐰𝐬 ꯉꯁꯤ loisinkhre training program loisinbagi thauramadu Folks ki president ts manihar secretary a punil yauna Folks Bisnupur district ki thaupuba sing amadi tongan ba masak naiba mioi singna athoiba mithung sing oina saruk yaki thauramadu gi matangda wa ngangladuna Folks ki president ts manihar Hai hauzik lamdam masida thabak fangdaba amadi senthok lambi leitabegi awabasing miyamna mayok nari senthok lambi leisilakta basina isagi nongmada changba tangai fadraba potlam phawba leiba ngamlaktabagi fibam amada lakli fibam asi isagi senthok lambi leijaraba matamda kokhanba ngamgani haibagi pandamda Folks na sinduna chengkum amadi kanglayan thabagi training program asi pangthokpani haiki yum amagi nupa singna thabak suba Chatkhrabasu yumda lehoriba singna nongmagi matam khara kaithokpiduna hairiba tengum amadi kanglayan thabagi sinpham asida mai onselabadi senthok lambi khara da oirabasu lehenba ngamgani haibagi thajaba lei isa itanta sinpham asida khong thangjinba ngamdrabasu mioi manga taraga pullaga sinpham asida hotnarabadi hena kanaba fangani haina maniharna haiki numit marini chupna pangthokiba training program asida saruk yakiba singna training marakta akhang ahi singna takpi tambi khiba mahi sing adu thabakta onthoknaba hotnabiu masida Natana training manungda Taglakiba mahising adu isa itanta khangjinbagi mahuta kairoi lekaida leidiba mioi singdasu takthok pangamna bahotna biu masina lamda masida thabak fangdaba mioi senthok lambi leitabagi awaba mayok naribasi khara makai ko khanba ngamgani isa gi oiba senthok lambi leijaraba amadi isa na isa thabak pijaba ngamlabadi state asigi economy dasu chauna mateng pangba ngamgani hainasu mahakna makata ki ngasigi thoramadu da training program atu da saruk yakiba singna sajaba potlam singsu miyamda puthoki Imphal ki Sagolban Bijoy Gobinda Mamang Lekai da Laiba 𝗏𝐴 Career Consulting na sinduna class 12 mai paklaba matungda mahiroi singna karam lambi da chatlagadi tungi punsida hena mai pakpa ma oigadage haibasida mahiroi sing amasung makoigi mama mapa singa unaduna wakhal taminabagi student parent interaction meet haiba thorom ama ngasi Thobal College lambi da laiba Fanshair Higher Secondary School gi multipurpose hall da pangthokre students parents interaction meet adu pangthokpagi matangda the 𝗏𝐴 Career Consulting gi secretary Khwairakpam Rameshwar Maitaina phongdokibada know your passion to know your career haiba theme asida pangthokiba thorom asina mahiroi singna tungi punsida aikoina tamgadoriba mahi asina job fangbada khudong chagadage natraga charoidage haiba adu khangjanana ba pangthokpani ngasi mak oiriba manipur gi tangdu leitra daba matam asida mahiroi sing mahi tamninglabasu sel thumgi khudong chadaba mayok namba leidiba asi kokhanaba company singa khutsam naduna chama finance assistant pinaba amasung university singda haijarubada yabirakpadagi mahiroi singda hena khudong chaba fanghanba amadi mahiroi singda course khudimaki tungi kanarakadaba sing nainaminaba amadi ngasi program asida saruk yariba mahiroi singda tungi asasing piba ngamnabigidamak pangthokpani haiki ngasi gi thoramadu da manipur gi tongan ba mafam kyadagi lakiba mahiroi sing amadi mama mapa singna saruk yaki Hojikse akoina ngasi program asigi mamingse koina know your passions to know your career haiba program ngani masi kari mamgi tawina hai targadi kogi satra singna mai mai future kada motri course man tarna hai mai market demand mai ba se technology madile na profile moyo hai mai aina in the future that you job profiles of the kamana demand after the society the law idra hai na singna ba ma kokong amani aduga haji riba prevailing situation of manipulation mara moya kanda lesan sagi lifetime hani na so sa da ma ma da 100% financial assistance bi na ba da company hai to ba the university da hajar da 𝗵𝗵𝗀𝗶 na moya kanda sa da so da kana ba plus when a course kudimaki magi future ki process mein amse nahi ba adege pe programs da akile ba delegates mein amsna bagi sadar sida hai mai ko asasi yam saw tin do wa ni ko sabu ko 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 session pass kamu da muka ye ko amse kun patu
Royal Academy of Science Kongpagi oina kumsi sahigi Council of Higher Secondary Education Manipur na lauduna pangthokiba Class 12 exam da singthaningai oina school asigi mai paglakraba mahiroi singbu School Management Committee gi maikei digi pukning thogatpa oina harau taramna okpagi thoram pangthokre Wangkai Puja Lampa Community Hall da pangthokiba thoram aduda school asigi Managing Director Mutum 𝗵𝗵𝗀𝗏 Chairman Management Committee 𝗍𝗵𝗏𝗍𝗏 amadi Principal and Femen Debina maru oiba mithung sing oina saruk yaki thorong mari leinana school asigi MD Mutum 𝗵𝗵𝗀𝗏 na hai kibada mahiroi singna thawai yauna hotnabagi mamina ngasidi school asigi mingjet purapa ngamle chahi asigi oina mahiroi chamaga maudra mapan examination asida saruk yabada chada chama pass tawduna mahiroi chamaga nifung mapan first division da amadi mahiroi yangkai na second division da mai paglaki basi school asigi damak chawtok cheningai ni haujiki matam asida competition gi thak wanglakpana mark yamna phangba khaki lairik tambagi mahut Karigumba sangdamnaba amada mai pakpa ngamnaba isana fangliba mark asigi mathakta hena hotnaba gi tangai fadaba lei hauzik class 12 tamliba mahiroi sing su mathang jahi gi exam gi damak hena kanna hotnaduna sem saba mathau tai oja sing amadi parents sing punna chatminaduna mahiroi sing gi awat pa leihandana ba hotna minasi loinana school nasu mahiroi sing gi damak matam chana yengsili haiba wafam thamki Inspire awardee amadi letter mark fanglakhraba mahiroi singbu atamba khudolpot yauna momento amadi cash award piduna pukning thawatki Nangna hayu hayragati nangna phangam to adumak soidana phanggadawani asisu kawganu madu dinatana ai marka phanggaga ai position phanggaga rather school nasu ai satra position phangga yam puthoga akan chahi exam challaga ai wakhalon leiramaga su madugi haigidi lana wakhaloni hadse ai sumaina Haji paugi marak thana tena break ama lominasi Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics.
ब्रेक की मतुंग दा मयाम बुताराम नोकचरी मखादाबा पाव पिजरी लमदम सिगी तोला तारबसिंग अमदी का हेना अवाबा मायोकनरिबा मियोइसिंगदा कथोकपा अमगा लोइनना मियामगी मतेंग पांगदुना लाक्लिबा ह्यूमैनिटी सर्विस ग्रुप अमा ओइरिबा लाइक माइंडेड ग्रुप LMG मणिपुर लिंखटकिबा चाही अहुम सुबगी मपोक नुमित थौरम मे 16 तगिना 19 फावबा नुमित हुमनी चुपना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पांगथोकलगनी LMG की पब्लिसिटी सेक्रेटरी राकेश नावरेमना थदोरकपा चिरोल अमदा कोविड-19 पेंडेमिक मनुंगी लेपाक मियामना का हेना अवाबा मायोकनरिंगै मनुंगदा अवा अना तारबसिंगदा मतेंग पांगनबगी वखलोंदा कुमजा लिसिंग अनिगा कुनमाथोगी मे 16 ता सेमखिबा ग्रुप असिना चाही अहुम फारकपगा लोइनना हौखिबा चाहीगी मे अहुम दगी चिन कुकी नार्को टेररिस्टिंगना अतमनना मैतै सिंगदा ओनसेलक्तुना चथरकलिबा लान असिसु स्टेट अमदी यूनियन गवर्नमेंट अनिना थमोय सेंगना चप मानबा थौदांग लौबिदुना लान असि लोइसिनबा होटनबी हाइना अपील तौरकली LMG ना तेन ख्रबा चाही अहुम असिदा लमदम सिगी का हेना अवाबा नंगलबा इमुंग चानी रोमदा मतेंग पांगबा ngamkhriबसी ग्रुप असिदा यावरिबा कथोपदना मसरक ओइरबा मेंबर सिंगी मतेंग ग्रुप असिदा यावद्रगसु ग्रुप असिगी एक्टिविटी सिंगबु खंगबी उबिरगा तेंगबांग बिरकपा लमदम सिगी मियामगी मतेंग अमदी ग्रुप असिगी एक्टिविटी कयाबु सिंगथारदुना लेपाक मियामदा मित नाकोंग ओहनबदा अचौबा थौदांग लौरिबा लमदम सिगी प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इचल इनाउ सिंगना चाउना पांगबिरखिबा मतेंग सिंग असिननी हाइरी LMG गी चाही अहुम मपुंग फरकपगा लोइनना LMG बु हकथेंगना अमदी नाकोइनना मतेंग पांगबिरखिबा पुक्चेल चाउरबा लेपाक मियाम पुमनमकपु इकाय कुमनबा उलअदुना राकेश नावरेमना हाई ngасidi LMG मणिपुर लमदम सिगी मियामगा यामना नक्सिनबा ह्यूमैनिटी सर्विस ग्रुप अमा ओइबा ngamle ग्रुप असि चाही अहुम सुबा मपोक नुमित थौरम असि हायेंगदगी हौरगा नुमित हुमनी चुपना पांगथोकदौरिबा थौरम परेंगसिंग अदुदी मे 16 की अयुक पुंग 3 मखाई ताबा मतमदा LMG की मयाई संगलेन ओइदिबा लमदिंग खुमन थेम लेकाइदा लैरिबा लिवा क्लब बिल्डिंग न कोलिबा लमदिंग की एरिया दा उपाल थासी उपाल हवनसी अकोइबेगी फिबम कंची हाइबा वखलोन की मखादा ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अमा पांगथोकपगा लोइनना मपोक नुमित के थौरम होंगदोकनी मपोक नुमित की निनी चनबा मे 19 की अयुक पुंग 9 मखाई ताबा मतमदा अचान बिगै कोइरेंगंगदा लैबा लमदम सिगी ममा मपा काइनख्रबी नुपी मचा सिंग खक्तना लैबा पोइरै नवाकोन हाइरिबा चिल्ड्रन होम असिदा लैरिबा अंगांग सिंगा अथुम अहाउ चामिनबगा लोइनना अंगांग सिंगी स्टडी मटेरियल सिंग खुदोल तंबगे थौरम पांगथोकनी LMG की मपोक नुमित की मपुंग ओइबा थौरम मे 19 दा मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल गी लोकताक हॉल दा पांगथोकनी नुमित असि के अयुक पुंग 9 मखाई ताबा मतमदा LMG मणिपुर की प्रेसिडेंट 𝗩𝗏𝗏 शर्मा चीफ एडवाइजर 𝗏𝗏𝗏𝗏 समजाई नचिंगबा ग्रुप असि की एडवाइजर बोर्ड मेंबर क्याना मिफम मपु ओइदुना LMG की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग पांगथोकनी हाइरी मिफम असिदा ग्रुप असि की लैखिद्रबा मेंबर सिंग अमदी मे 3 दगी हौजिक फावबगी मनुंगदा इरैपा इरमदम ngaknabagi lanfamda laikidraba athauba athaubi singi mafamda haikat laikat tamduna ikai kumnabasu utkani hairi Assam Thangda Association Sinduna South Bara Complex Binakandi Patu Kanchipurda Numitini Chupna Chatharakhiba First RK Madhuyati Thangta Trophy 2024 ngasi loisinduna manamatum yenthokre Thangta Martial Arts and Cultural Association Sonai Team Champion aduga Lakipur Thangta Academy na runners up takre first second amasung third takraba category pumnamaki sanaroi singda trophy ga loinana selgi manasu kutsinaki Assam gi district tarani thoidigi sanaroi chamagatara humdoina saruk yakiba trophy asi apunba corridor malemgi loop Imphal Manipur ne sponsor tawbani mana yenthokpa thoronga mari leinana wangang laduna grand master huidrom prem kumar singh na hai thang tana malemgi sanabungi fambakta lehange haiba tarabadi lenga ki mateng changi manipur lenga ki fampai riba Indian Olympic Association da Delhi da thong thinba ngamba makoina mateng pangbi dabadagi ngasi thang ta asi masak khangbi dana lerakibani sinda khakta culture nungsi hairaga yaroi mipum khudimak na punna sagot famthoi Assam thang ta association ki president 𝗫𝗏𝗏𝗏𝗏 na haikibada ngasi fawbada thang ta masana asi miyamdagi sel amata nirudana yokhatuna lakibani adum oinamak athuga matamda state level thang ta championship ama soidana pangthoklagani matam adudadi miyamna mateng pangbiu haiki
चटलिबा था असिगी तरातरेतगी ऑल ज़िरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन AJSA ना सिंधुना ज़िरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सनबुंगदा टीम कुनिथोइना सरुक यादुना सनरिबा फर्स्ट 𝗵𝗁𝐵𝐵 मेमोरियल सीनियर फुटबॉल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 की ngasi sanakhiba ahanba match ta RYCA amadi Jairol East YC na goal ani chanaduna draw oiki aduga ani suba match na UPC Uchatholna Oriental Club Babupurabu goal 13 da maithiba piki ngasi gi match sing adu Ejoy Kumar KS Nilakamal amadi Aziz Heather na conduct tauki hayengi ahanba match nungthil pung 3 taba matamda Anandamoy Club amadi Laisem B ga sanagani ani suba match ta Sinlon Club B amadi Ichel Club ka sanagani Moirang Multipurpose Higher Secondary Ground da District Football Association Moirang na sinduna chathariba 3rd ke Buddhi Singh Memorial Football League ngasi sanakiba ahanba match da 𝗰𝗵𝗶𝗶𝗏 𝗰𝗵𝗂𝐶 ani suinoda maithiba piki ground asida sanaba ani suba match da IMCC ithaina Ilsa Naransena bu ama suinoda maithiba piki Aroibada maroiba pawmukhana pizari June Mari da Mikhal gi result laukthokpaga mari leinana chanagadaba Kanglon Singh Imphal West District ki DC Kiran Kumar na laukthokre Lenga ke athingba leina Manipur River da thong sajelakpada yengsinba chatkiba Manipur Police ki team kuki singna lambi da thatpadagi yoksinba ngamkhidrei Ngarang numidang Guangjing Sabal Laukon da Laiba Ply Factory amadagi masakhang daba khulai paiba sina fa kiba factory ge manager makhong da kaplam le Thabakta chilhau thidana isana tawriba thabakta thawai yauna mai onsilabadi khunai asi hena chakhatkani haina Rajya Sabha ge MP Laisem Masana Jawbana phongdokre Ngasigi una notice window TV na sanok chaba numidangi manipuri paw matang se loijare miteng tabi de bapuna makpo amuka hana khurumjari